nitwite Allah tabaraka wa taala amahoro n'imigisha byuzuye bisakare ku mwami Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bavandimwe wa Islam, ndababwira nanjye ubwanjye ntisize mbagira inama ikomeye isumba izindi yuko twarusha kugandukira mu Islam subhanahu wa ta'ala. Allah mu Qur'an yaravuze ati ya ayyuhalladhina amanu, yemwe abemeye imana, ittaqullah, mugandukire umurezi wanyu, mugandukire imana yanyu, haqqa tuqatih, ukuri ko kumugandukira, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kandi muzaharanire kuva kuri iyi si muri abayisilamu beza. Ayuha al-ikhwa, wa'lamu, tugomba no kumenya ayuha al-ikhwa yuko twagezweho n'amahirwe atwereka yuko bishoboka kuba umuntu yahinduka. Allah duha kado yo kubona ukwezi kwa Ramadani turagusiba. None uyu munsi twashoje iyo minsi 30 twasibye, harimo ibyiza twagiye dukora bigiye bitandukanye ndetse n'ibihagararo, yewe harimo n'abantu bari baramazwe n'ibyaha, ariko ibyo byose bakabireka li ajilillah, kubera Allah tabaraka wa ta'ala. Idhan hada Ramadan allamana annana nastati'u an nataghayyar. Iyi Ramadan rero dusoje yari umwitozo ukomeye wo kutwereka yuko burya umuntu ashobora kuba yahinduka. Abantu bari basanzwe bajya mu biyobyabwenge barabiretse li ajilillah, barabireka ku manywa ya Ramadan ndetse no mu majoro ya Ramadan, iminsi 30 barabivuyemo. Abari basanzwe banywa inzoga babiva muri ajilillah kubera Allah, nahsibu kadhalika, tubatekereze neza yuko babikoze kubera Allah. Ariko tunibutsa yuko man kana yu'azzimu Ramadan, uwariwe wese uzi yuko yahaye agaciro ukwezi kwa Ramadan akaba yarabashe akubaha kuriya kwezi konyine, fa inna Ramadan qad intaha, Ramadan uyu munsi yarangiye. Wa man kana yu'azzimu Allah, ariko uzi yuko yubaha Allah, ari Allah agaciro kurenza ibindi byose, amenye yuko fa inna Allah hayyun wa la yamut. Allah yuko ndazahoraho. Ayuha al-ikhwa, kongera kwibutsa ayuha al-ikhwa yuko twakwirinda kuba muri ba bandi intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yavuze muri hadisi alladhi rawahu Tirmidhi min hadith Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala raghma anfu rajulin, ngafite igihombo gikabije gihambaye, man dakhala alayhi Ramadan, wa wundi uzagira amahirwe yo kubona ukwezi kwa Ramadani ari muzima, ashobora kuba yakora ibada zigiye zitandukanye muri uko kwezi, thumma nsalaka minhu qabla an yughfara lahu, maze iyo Ramadani ikagenda ikamusiga atawariwe na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ikamusiga agiye kumusubiza muri bya bindi. Waislamu, uzi ko yatinyaga amarero, amenye yuko na nyuma ya Ramadan Allah aragukeneye. Ayuha al-ikhwa, Allah ntabwo asengwa mu bihe bimwe n'ibindi tumwigomekeho. Ayuha al-ikhwa, hari benshi uyu munsi w'Eid barangije gukinga ibyo baba barakora, waliyadu billah. Harimo abari basanzwe barunzeho bakubwira ati inyota yari itwishe, bimana uyu munsi nibwo bashaka kwigomeka kuri Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa innal a'mal bil khawatim, kandi uzirikane yuko ibikorwa byose bihabwa agaciro bitewe n'uburyo umuntu yabisoje. Wa min alamati qabuli al-ibada ay qabuli ta'a, nicyamugaragariza yuko ibada umuntu yakoze yagize ingaruka nziza, yagize amatunda. Ibyo ngibyo bimenyeshwa n'ikayuha al-ikhwa nuko umuntu ubona imyitwarire nyuma y'iyo ibada. Burya n'ubona abahaji bagiye Maka kugira ngo ubone hirya y'umuntu yuko ishobora kuba yarakiriwe, amahirwe menshi uzabigirwa n'iki? N'imihindagurikire igihe yageze aha ngaha, ukabona wowe undi bari musanzwe muzi ntabwo ari muri kubona. Namubwani kugira ngo mwumve yuko ibyo wakoze wenda byakiriwe na Allah, ibyo bizagaragaza nuko nyuma ya Ramadan utagomba gusubira mu bibi ndetse no mu byaha no kwigomeka kuri Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa'lamu ayuha al-ikhwa, tunamenye yuko ayuha al-ikhwa dushobora kuba twarasibye, twarahagaze ibihagararo by'ijoro, tarawih wa qiyamul layl, tugasoma Qur'an n'ibindi byose, ariko tugasanga turi mu banyagihombo. Madha qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam min
حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي في صحيحه وصححه الشيخ الألباني. رسول صلى الله عليه وسلم في حديث هذا رب صائم حظه من قيام الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهر. nguharugo ushobora guhagarara ugasiba ugakora ibada zigiye zitandukanye ukigonga ibyo kurya n'ibyo kunywa ku manywa ya Ramadani, ariko bikarangira nta bihembo ubonye by'iyo Ramadani, ugasarura inyota gusa ndetse n'inzara kubera ko ufite niyya mbi. Wasilamu niba uri umuyisilamu warasibye ufite niyya yo gusubira mu byaha no kwigomeka kuri Allah, umenye yuko burya ibada yawe ifite kasoro, ushobora no kuzisanga uri muri ba bandi Rasul yatubwiye yuko bashobora kuzasiba bagasarura inyota ndetse n'inzara. Rasul aratubwira ati wa rubba qa'im, ngo hari n'ubwo umuntu ashobora guhagarara ibihagararo by'ijoro biboneka mu kwezi kwa Ramadan, ariko bikarangira asaruye asahara kurara amajoro gusa nta kintu. Ayo ikhwa, ibi byose bitwereka yuko umuyisilamu wasibye neza akagandukira Allah muri Ramadani nafatire wakomereza wana nyuma ya Ramadani, fa inna Allah hayyun wa la yamut, Allah warakukandina azajya. Ariko niba uzi ko uri ubadi uri babandi basenga ukwezi ko kwarangiye, ubu twatangiye ukundi kwezi, ubwo tangira usezere uzongera kubonana na Allah nagushoboza kwinjira Ramadani, ariko wama adraka dhalika, n'iki cyari kumenyesha ko n'indi Ramadani ifite imbere wewe ku buryo wakwirara ibabwirwa. Turibuza nanone imvugo y'umwe mu basali abeza batubanjirije, yaravuze ngo inna qauman yata'abbaduna fi Ramadan wa yajtahidun fa idha salakha Ramadan taraku qala bisa alqawm la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Umweza batubanjirije yaravuze ngo inna qauman babandi yata'abbaduna fi Ramadan, basingiza Allah bakagandukira Allah muri Ramadan, wa yajtahidun bagashiraho umuhate cyane wo gukora no kwiyegereza Allah, fa idan salakha Ramadan, ariko Ramadan yarangira taraku a'malahum, ibikorwa bakoze byiza bakabireka bagasubira mu bibi. Aravuga ngo bisa alqawm, abo nibo bantu babi la ya'rifuna Allah, babandi batazirikana Allah, babandi batamenya Allah illa fi Ramadan, usibye muri Ramadan. Ese nawe uri mu bantu babi bibuka Allah muri Ramadan gusa, cyangwa wari mu bantu beza bamenye yuko ukuri kwa Allah guhoraho ntaho kuzajya? Nanone Hasan al-Basri yaravuze ngo la yakunu li'amali al-mu'min ajal, ngo nta gihe igikorwa cy'umwemeramana ibada zihagarika usibye yuko ahagarikishwa ibikorwa bye n'urupfu gusa. Asenga Allah kugeza ubwo apfuye, maze asoma aya iri mu Qur'an, Allah atubwira ati wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, uzasingize Allah, uzagandukire Allah wawe hatta ya'tiyaka al-yaqin, kugeza ubwo uzazibona urupfu. Ni ukuvuga ngo Umuyisilamu agomba kugandukira Allah, agasingiza Allah, agasari Allah, agakora ibyo Allah musaba byose, akagerageza kugeza ubwo urupfu rumuzi. Ayuha ikhwa, niyo mpamvu rero ubu twavuye mu kwezi kwa Ramadani biragaragaza yuko n'ibikorwa ntabwo byari byarangira, ibikorwa biracyahari. Niyo mpamvu intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadisi yaravuze ngo man sama Ramadan, wa muntu uzasiba ukwezi kwa Ramadan thumma atba'ahu sita min Shawwal, maze agakurikizaho iminsi 6 iboneka mu kwezi kwa Shawwal, kana kasiyami dari, uwo nguwo bizabarwa nk'aho yasibye umwaka wose. Ariko hari bamwe mu Bayisilamu by'umwihariko bakiri abasore, bakiri abajene, ubwira gusiba 6 Shawwal bakakubwira ngo iya somo ni z'abasaza, ngo twebwe ntabwo twazisiba. Hari abantu bafite imyumvire nk'iyo ipfuye waliyadubila abayitwinde ngo nita abasaza biyi. Wallahi byaba byiza nawe uramutse koko niba ari iby'abasaza wakwisanisha nawe, kubera ko ufite amahirwe mu wakwandikirwa yuko yasibye umwaka wose. Aqulu ma sami'tum wastaghfiruhu innahu huwal
الحمد لله رب العالمين ثم والصلاة والسلام على مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وفاد الإسلام ikafungia heshima ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe tushoboze tusiba imizi mirongo itatu. Akadusoboza guhagarara ibihagararo by'ijoro. Reka tumusabe tumwinginze uko yaza kwakira ibikorwa kwawe Allahumma amin. Aho twateshutse nk'abantu Allah akatubabarira kandi akazaduha guhura n'izindi Ramadhan imbere nyinshi cyane ya Rabbul Alamin. Atuna musaba tumwinginga ya Allah yuko Ramadhan yari mpamvu yuko twahinduka tukababeza kurushaho. Ayo walikuwa undi muco Abayisilamu twasize twibagiwe umuco wo gutumirana umunsi mpora tubiranye. Hano mureke kwigira wa nyamwigendaho. Nyamwigendaho familia yake ikikula watoto wake na mkazi. Shikano haramana kuhura hano hanze ba maskini ukimwambia Eid Mubarak yanasikika. Kwa ajili anajua kama hakuna kitu ambaye ameacha nyumbani. Kwa hiyo sunna tuizane. Yo gusangira tureke uchoyo tureke ubugugu kuwafata abantu kabatumiri wawe sunna ariko ibintu byo kuvuga ngo ziyara ngo hari krize wallahi krize ni turi kuyitera turamuze dutinye Allah kuri kumutinya yatugahurira nuko agahurira inyoni. Ayo ikhwa nakubasuza khutba yacu rero tudasabiye amahoro n'imigisha Muhammad sallallahu alaihi wasallam nuko Allah yutegeka muri Qur'an tubwira ati inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala ashabihi alkiram ajma'in. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adil ash-shirka wal mushrikin wal kufra wal kafirin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal 'isyan واجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى